खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबीर बसिंगबो ताराम नौजरे हौजु पावगे मरोइबा पावदा इम्फाल मोरे लंबी सेमनबा भारत सरकार न लुपा करोड़ लिसिंग चाट्रुक सैंक्शन तौरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेना फोंदोक्रे हौजु पाव संदोंग पिजरे इम्फाल मोरे लंबी सेमनबा भारत सरकार न लुपा करोड़ लिसिंग चाट्रुक सैंक्शन तौरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेना ngase इम्फाल दगी लंदन फाव चटकदबा कार रैली अमा लमथाबगी थौरमदा फोंदोक्रे ngasi इम्फाल होटल दा पांगथोकपा असंबा थौरम अदुदा महूत मिनिस्टर टी श्याम कुमार अमदी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमचा किपगेन सुसर याखे चीफ मिनिस्टर एन बीरेना चटकदरबा खोजरासी माइपाकवा ओइरसनु हाइखि Northeast part of India were isolated and no one knows about it. The scenic beauty and the cultural potential of the northeast part. But these days, due to this kind of adventurous things and this kind of movement, and northeast is coming in the limelight and the focusing is to the internationally. And you will be happy to know that the highways, the only highways, the corridor, which is will be connected with the rest of the world, with India, is the More. It will go always through Impal. And now the road also is going to be widened in the 14th. And the government has already sanctioned 1,600 crore from Impal to More. And that will boost this type of movement again. The highways all the ways, safe journey, and have a beautiful, adventurous life and journey. Thank you. नुमित निफु मापनी सुबना कंट्री तरानिपान सकदरिबा किलोमीटर लिसिंग तरा तरुकी कार रैली असिदा मियोय कुंतरुक न सरव्यारी कार रैली अदु चीफ मिनिस्टर ना फ्लैग ऑफ तौखि चिंगमी इसिरिनाव सिंगना मखोय गी लुचिंग सिंग चुमना खलबा मतमदा असेंगबा अचुंबा लुचिंगबा अमदि मखोय गी फंगफम थोकपा हकसिंग सोयदना मपुंग फाना फंगनी हाइना वर्क्स मिनिस्टर टीएसपी सोजिना फोंगदोक्रे वफम असि ngरang सगोलमांग एरिया नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन सिंदुना उखरुल डिस्ट्रिक्ट की कसाई विलेज ता पांगथोकपा याकैमा पंसुबा जनरल कॉन्फ्रेंस कम स्पोर्ट्स मीट की थौरम अमदा फोंगदोकिबनी चिंगाई उखरुल कारोंग अमदि साइकल नसिंगमा मफम सिंगदगी लाकपा नागा मियाम न सरुक याखिबा थौरम अदु कसाई कतमनाव लोंग यूथ क्लब ना मरोइबा थौदांग लौदुना पांगथोकिबनी कचाई विलेज अथॉरिटी की हेडमैन खमसंग आर सिमरे टोंगान टोंगान बा खुलगी लुसिंग सिंग अमदी पेस्टर क्या न सरुक यादना पांगथोकिबा थौरम अदुगा मरि लेनेना चीफ गेस्ट ओइना सरुक याखिबा मिनिस्टर टीएस बिशोजिना मखाताना फोंगदोकिबदा भारत की प्राइम मिनिस्टर ना सोथरबा लारबदगी लारबा मियाम गिदमक स्कीम प्रोजेक्ट कया हौदोखरे मसिबु मतौ करमना मियाम द कानबा फंगनगदगी हाइबा सिगी मतंगदा मियाम पुन्ना खंगमिननबा होटनबा हाइबसी लेंगाक असिगी तौदबा याद्रबा मथौनी सिंग तम मियाम गिदमक ममांगदा पानकिबा लेंगाक सिंगना करी करम थबक थौरम सिंग मियाम अमदी लैता लायरम गिदमक तौरम लबगे हाइबसी हौजिकती इसाना इसादा हंगजबा मतम ओइरे लेंगाक असिगी मिनिस्टर सिंगना चिंगी मनुंग हंजिन मफम सिंगदा सतुना मफम अदुगी तसेंग तसेंग फिबम सिंग खंगदोलगा चौखत थौरांगी थबक सिंग पैखनबा होटनरे लमदा मसिगी नुपी सिंगबु इकाय खुमदबु उतपा ओइना बॉक्सर मेरी कोम्बो प्राइम मिनिस्टर ना एमपी अमा ओइना हापतुना इकाय खुमनबु उतली मसी मणिपुर की ओइनदी अहानबा थौदोकने प्राइम मिनिस्टर मसा लाक्तुना मणिपुर दा साइंस कांग्रेस की मिफम हौदोकिबा हाइबसे मणिपुर की ओइनदी अतांग मखल की थौदोकने भारत की अपुनबा मिसिंग चादा हुंपु मंगाना यूथ सिंग ओइबनिना यूथ सिंग की कोर्स अमा मपुंग फाना सेमकलबा मतमदा भारत असि पृथ्वी की मपांगल कनबा लेबाक सिंग की मनुंगदा अमा ओइबा ngamgani हाइबगी थाजबा लै मरमदुना सिंगदा लरिबा यूथ सिंगसु स्किल लेवल ओइना सु नोमदुना लमदम असिगी इकोनॉमी दा मतेंग पांगबिना होटनबियु सरकार की माइकैदगी सु तौगे खनबा अपाम सिंफम सिंग सोयदना पीगनी हाइके कसाई विलेज दा संप्रा अमदी खोय लोइबगी प्रोसेसिंग यूनिट सिंग हांगदोंगनबा दरकार लेबा मसा सिंग पीगनी सुबनोमगी हाइनबी लेरकलबा मतमदा शांति लाकनी शांति लाकलबदी मसाना चौकटपा लमदम अमा हाइबदु सोयदना ओइबा ngamgani कसाई की ओइना मैगी अवाबा सिंग कोहननबा अप्रैल था असिगी मनुंगदा 33/11 गी केवी सबस्टेशन अमसु साबा होरगनी कसाईदगी सना कैथेल अमदी कसाईदगी उखरुल टाबा लंबी सिंग नोंगजु था लाक्ट्रिंगै की मांगोइनना सेमजिनबगी थबक पाइखलगनी हाइखि सरकार कोई पालमे करम करम पार्टी ने पाले है मुझे आई पॉलिटिकल इतना सु इरिगेशन तंजरो प्रजामियां ने है वापम अदबु मैं कोई
since statehood pangpadagi amadi independent pangpadagi current party na pal kari to beyond they have the time spent, the money spent, what they have done for the peoples, for the needy peoples of the country, particularly for the state like Manipur have said. Say we should ask this question ourselves. We shall answer question say. Akuna amada political party party amada allegation program tawada Prajana just tawada akuna just we are whatever tawada kuna maksinje tawru matunga prajana fill tawada term of feeling like any have the machine faida to tate prajana just tawada we politician cannot decide any. 18, date 14 to 21st April 2018. Law and legislative presentation si ahum lay da president mangali rami pai ko suda atum than rami lu gi hi na chling hojik matam sansa ki date 14 to 21st April 2018. Law and legislative presentation si ahum lay da president mangali rami pai ko suda atum than rami lu gi hi na chling hojik matam sansa ki Senapati District Headquarter the Laiba DRDA holder cabinet mifam chathakre Senapati town da gate forward saduna Chief Minister Yauna Cabinet Minister Singbu Harau Tayamna okay Cabinet mifam da tongan ba agenda taramapan khanaki agenda singi manungda department singi inquiry tongnaba commissioner ama hapa Janims amadi dental college ki ahangwa pham mention ba fair service ki ahangwa pham mention ba education S ki transfer police ne singba kya yauki hello Tabi ka Hauzi cabinet mifam reshin khre aduga agenda khar su pass to habiu Susila maru ina ngasai ayu pung baro ka minute tara adai degi pa cabinet mifam madu ngasi yam santiu ne lotion khre pung ani khara helak ba adai da maru ina yamna ningchani ngai oibadi hajilai ba sarkar asina hek pairak pa matung da khoi chingi district singa chalaga cabinet mifam pangthokni haibasini madugi makha tarak toina ngasi ko yan han boina churachampur district da cabinet mifam pangthokre madugi matung da chandel da madugi matung da khoi tamenglong da duga ngasi senapati da pangthoiba asina khoi mari suba singda adugumba cabinet mifam pangthokba duni ngasai su dai pizagre ba duni paw maru ina ngasi tunga tomba agenda tarama pani manung khanagi bani hawji guji pass to gibna kaya no haibachi chap chawa khamngamdri maru ina discuss to gi baduni hawji yaki matung khoi spokesperson oriba works minister zupai riba TSP Swajid hauji khoi lunch sauri lunch matungda mana pawmi singda hairaka na ngasi kaya amna agenda ma pass to kiba aduga kaya amna defer to kiba je khangani adu yamna nungai badi khoi ngasi gi khongchet asida khoi senapati district ki miyamna manipur ki chief minister N Birembu harauti amna okpa aduna am chauba khoi gi leiba sarkar sigi singda chatlu haiba adugi wan to ko ubu fangi maruina ngasi khoi ki chief minister hek lakpaga khoi karongda khoi gi CRPM na saba khoi public convenience khoi gi toilet maruina khoi national highway da kilometer kumanga khuding gi legada public toilet na sangai madugi matung he senapati he yobaga khoi senapati da hariba sarkar sina khoi gi tunga to machingi district sing da khoi ima kaitel sani haiba adugi hauji senapati da sengwa sagaliba khoi gi khoi kaitel sabgi pibam jengchen gi hauji ngi haki mamang da khoi chief minister ga khoi ga wari sanaduna khoi wari sanaki maruina ngasi mifam masigi matang da kari fil to haibadu khoi puna tamina si aduga makha tawa pawlu gi haji chief minister ga wari sanagi badu ai miam thamjage ai khoi government na khanjar badu mak uba phange haitare praja singe harauba praja singe nungai ba akhoi to we welcome ai khoi government na ai khoi na hek anoba sarkar ji semak paga ai khoi na singi area singda chatla kan hak theng na cabinet meeting to ba haina khoi decision ka logjaki badu ngasi gi senapati da pangthoi sina khoi mari raksu bani ahan badai khoi Chochanpur da pangthok khre adagi Tamenglong pangthok khre adagi Sandel pangthok khre adai matung da khoi
Senapati ki singa si pangkokone ngasi sida maruina akhoi gi sida cabinet meeting gi lakpa sida praja ga haktheng narga moi gi grievances problem ayam am so khoi interact obo phangba ado one Manipur gi one India gi wakhulondu hena chesel ayena dmaina feel do maru na ngasi ki cabinet sida kari decision pass to ba agenda trapun khulab sida defer to yo bi pass to bi bra kamai to defer to ba khara ma yawi adagi ya maru ba khara ama khoi pass to wi maru ba du madu gi du ai spokesperson na detail oina madu cabinet sigi oi ba details mayam duma honorable minister Bishwajit Horen lunch ka loirga mayam da fazana brief to honjarga aduga hoji ko ena di I appreciate we Senapati district ki praja punamak khoi gi lakchari ba khoi cabinet minister aduga official sing aduga government gi side gi moina tobirami ba upi riba nungsiba welcome the support cooperation sigi dam kai thagat chari ena damaina ai hajar ta na kai singi district sing da ima kechel sa gi thab kana sanction bi Senapati district sari lairi number jaga jaga sing du gi ima kechel manung thon bi gani hai bi wafam ta zo so mai ma gi dialect ni maka pon na kasi su yang jin bi gi do kari fil to bi tik sa bi se du ga kan ling bi yam na phajaram gre mai quality do ai khoina khalam ba udrimina hai tare ko quality compromise orong rain khan mani ado I am Manipur Police Housing Corporation ge engineer sing I am appreciate wi ado loina na contractors ado lai kai gi me moina phajana yam quality laina sarame khar su chawi moise ando ukrul gi na ai siroi lili ge tai kun gamari da siroi li satpada madu da ukrul gi se sangana bolo shanna ba na hai gre ado ai gi Senapati gi khar chawguni na masi May gi 15 kogi Prime Minister Modi ji na har 15 months to 15 mahina ai do adu manung da yaraga di 15 May da June da sangha ji na damaina panam thamnari adu ate ate su jiri gi almost loisale adagi kangpokpi loisale June bau gi manung da ya ima kaitil mayam se loirani adu ming thon gi matang da nahan so khoi gi ukrul gi moi ADC ki mayam lamme adu unadana aina moi mayam mingdu kari thon ba kamai to bain ta aina ima women's ki market haiba general oina amadi thamninge na haiba kana adu di kanogi na khoi gi nuti es ima hai women's adu nuti market hai gre kanogi khoi gi Sisipur gi Susampur gi adu ukrul gi sinan khanna ba kana adu di moi gi ima women's si ima si abu haiba adu di aina abu du na khoi tangkul gi loro adu ka kaithel du na kamal loro sen throgat maina haipet abu kaithel na thonji ga haiba ma pura final di oidri similarly khoi Senapati gi da su ima si kari haige women si kari haige na sai kari bung sai do then mai ha train mai haiba train mai kaithel thonji ga na haipet kano je aina sum aigi apamba phongdok charamani adubu laibiriba sigi autonomous council gi adagi yam maroina naga people organization NPO Senapati yam phajana cooperation pi moina yam basu yangjallaga khosalaga hujiksu tawri adama khata su tawni hai moi mayam tanaraga mayam sigi like mafam sigi prajadana pamado government adum adu endorse tawni na adamai thamse pasilakda khoi United Naga Council gi na tachoba wari haiba tai roll back to go from ne maroina cabinet decision tang tara de lepa putu matung ne lepne leibani haji ngasi gi mifam da khanna biba leibra unsi gi matang sida khanna bara khanna da moida koi punna solution ama thimina se koi jati masen pulap leibani na koi solution ama thimina se na koi information ama pikre adugi thuidok koi amna hesi ke suleite koi solution ama porok na bade koi jointly hona minari na maina thamse hello jitabi ko Hajik minister gi interview matung sida khoi mafam majara makha ta ba kari kari paw le ga hai matang su khar dang hai bi Susla hawjik chap chana ngasai agenda tarama pansigi kayamna khoi gi agenda kya pass to khrage aduga kayamna defer to ge CSG jik nyaki matungda khoi gi works minister su oriba aduga spokesperson su oriba TS Bishwajit khoi media ra phongdo lagani madu phongla matungda khoi mai chap chaba report muk thamjage Susla makha ta ba paw pok pizare Engisangni tara mangagi singi song namaram oiduna amangata thohan khraba saitu kendragi manung dalaiba ngodbung thong amadi superbaina gi thong ngasi works minister TS Bishwajit amadi kendra sigi MLA ngamthang hawkyut na punna satune yangsankhre ngodbung dagina pukhaw ta lambi gi
ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯃꯥꯏ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯕ ꯃꯣꯠꯕꯣꯡꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯪ 2015ꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯇꯦꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯄꯔꯃꯦꯅꯥꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯥꯈꯤꯒꯗꯕ ꯚꯦꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯃ ꯅꯝꯊꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯅꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯣꯡꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤल ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯋꯥꯛꯁ ꯄ꯭रोग्राꯝꯗ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ 2015 ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯎꯕꯤꯗꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯡꯈꯛꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯡꯉꯝꯊꯪ ꯍꯣꯛꯀꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖꯔꯛꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯝꯃꯨꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯕꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤल ꯃꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯔꯦꯅꯤ ꯁꯤꯖꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯔꯝꯒꯦ Saba Subna Mapan Battalion CRPF na Civic Action Program gi makada Senapati da Saba Mapan thokpa ngasi Chief Minister N Birena Miyamda kusinakre Chief Minister N Birena Miyam gi damak asuguma thabak ama pakat pagi damak CRPF pu thagat pa phongdokki ngasi gi tharamada da CRPF ki IGP Vinod Kumar Saba Subna Mapan Battalion CRPF ki commandant yauna mari lena ba official singsu saryaki Singi Cabinet Mifam District ahum na pangthokre Moirang Kendri Manung the Lady Baturel Singi Kongnung Teng Bagi Tabak MLA P Sarachandana Hakyangana Satuna Yang Senkre MLA na Fongdo Kibada Nongju Thagi Matamda Kendra Sigi Miyamna Isig Isaugi Awawa Mayok Naribadu Kohananaba Pandamda Sarkargi Mating Yaudana Turel Maril Sing Teng Bagi Tabak Chathavani Turel Taraban Amadi Turel Gisarok Sing Dalam Kopsin Duna Lady Basing Masa Masana Atuhum Matamda Loktok Pinaba Apil Tauki Moirang Block Congress Committee na Mahaki Matakta Tamnakliba Wapam Sing Maram Jade Jingari Lampaktagi Leba Kolaga Atopa Mapamda Putokre Ground Asi Mangan Gadori Haribasi Wakal Kanbang Amdaba Mio Shingi Wapamni Haiki Sengay Lampaktagi Nungsak Oiba Dugumba Senava Kumasilok Kanda Ekoi Putoga said Kre Haibagi Prachar Tobugumba Hipetai Madunate Ekoi Sengay Lampak Amukta Makoina Tobang Amdriba Mawang Daikoi Lakadoriba Tama Makai Sigi Manung Daikoi Sengay Lampak standard film o Helaga International Gitakta football Sanahanba Adumasana Kayado Tobiana with the Mukta Chobo Kongtang Loba Horibani temporary Oiba solution Makaktina Bohana Komatamda Mashida machinery Tajin Ragadi human effort Nadia with the Vanina Mina Tobangam the port Setona Bohana Pakanda Batangora Ekoi Pesa later Kanda capital latering at the bank they sell Pubugumani Sweden Singani have a semisi of in Tamnis. Howzi Paugi Mertan Atenba Regam Tanglozari Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu March thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba April ki tang kundani Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Baba Quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma phone kuding chamane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing offer me amon pirisi di. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Kay do ina. Kanano? Kay ina. Kay do biyo. Masipum na.
Noi lebih gari ahan maga tong mangam terane. Pura laga tong ni khali ba namai tu ikai dro. Senbun putoga lebih ngam dera. Senbun putok terane lebih ngam tersu Imphal Finance salo. Ai jo ahan ba lengam terana Imphal Finance tege loan oine lori. Imphal Finance na nong manung de gari loan lobu ya tong chapa pijeri. Adom na pam makal gari kuring mak lobu be ya. Hakchangi labor solak padagi producing attaba. Hakchang chokthar ba tumma chaba yaraktaba khong hama nungaraktaba singi tabak. Amat tangaraba upaidi Jolip Syrup amasung Jolip Capsule bu chanmini sinabiyo. Combined tutorial for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission open. Second batch, Class 12 CBSE 6 months foundation course. Class 9 and 10 CBSE 6 months foundation course. From 5th April, Class 11 CBSE 3 months vacation course for the Novidya, Sainik and outsider. From 5th April. For details, please contact Combined Tutorial Office, Sagolbal Moirang Lerak Machil, Bus Parking Info. Track Mutung Tram Namoksari Makatawa Pauda. Indian Oil and Gas Industries na Ministry of Petroleum and Natural Gas ki makada Grand Swaraj Avian ge saruk ama oina April kunda Ujwala Divas pangthokani haina IOC Imphal gi Division Officer DJM SI Singna ngasi Imphal Division Office ki conference hall da pangthokpa Media Interaction Program da phongdokre thoramade da IOC Imphal gi Senior Manager yaungna mari lenaba official singna saruk yaki SI Singda makatan haikibada India ki oina smokeless village henena bagi kangarpada Manipur ki khongang changwa mudra humdo yaure yom lisingani changwa sumna nipan smokeless henena ba target tauri masigadamak LPG panchayat semdana panchayat amada nupi sangwa dagi tadana saru yanana ba amasong sama dagi tadana anauba LPG beneficiary sing puthokna ba pandam thamli haiki akoi ki KYC collect obasi ngasigi data 42,235 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯖꯥꯂꯥ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ KYC ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ 38,755 ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ LPG ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯅ 34,097 ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯗꯦꯠ ꯎꯖꯥꯂꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ Totally ngasai ki BPL leriba punamak hoina cover torani aduna masi akhoi government ga IOC ga distributor ga public ga jamna akhoi nungsinana mari leinana akhoi jam phajana masi toraga masi ki khurung jamasi akhoi site gi lona ba akhoina appeal akhoi public ga tawjaningi amasung ngasai government agency singsu ngasai activate tawbiraga akhoi Manipur akhoi jam thuna akhoi smokeless village hoiba amasung LPG connection si pura Manipur sin mathungna akhoi thungan bangamba masigi pandan sini JDO DPO SSA John 4 amadi Chief Medical Officer Bishnu Pagapuna khusam naduna sahi taruk tagi tara dipan fawagi manungda laiba mima nadraba angang singbolai tamamatamda normal angang singamanana tamba fanghana bagi pandamda medical assessment camp for children with special needs Vishnupurgi Block Resources SSA gi conference hall da pangthokre camp adu sauya kiba SSA Vishnupurgi district coordinator KS Gunachandana mima nadraba angang singbo mama mapa singna puthok pirakuna khudong sa ba silobiu camp masida mapung oina nata daba mit udaba wakhal gi laina na singba kaya lemna layangani haikhe asida sahi taruk tagina tarani pan phawbagi manungda leiriba angang singsigi marakta mima nadraba haibadi lengba otpa taba wangangba sigi wakan khanmagi sakti watlaba angangsing asibu khangdoktuna makhoi darkar leiba polamsing haibadi wheelchair tricycle adagi makhoi school chathok chachin tawba matamda makhoi escort allowance traveling allowance kumba piba adagi tangai phadana makhoi operation darkar leragadi operation do koina minor gumba operation oragadi koina surgical correction tawba operation pangthok piba adana makhoina school chapa matamda kodong thiba awaba sing dudagi ngak thokna naba mapungina sinjaba program ni Welding and under construction workers na sinduna sinmi singi oba awareness program ama kumbi kendra gi manung chanba kumbi leibung makhong mandar ta pangthokre labor department ki makha da pangthok pathoram aduda kumbi kendra gi MLA S Bira construction workers ki chairperson Presoji Sharma kumbi municipal council ki chairperson N Ibesa amade vice chairperson WC Bobichana maroba miyosing oina saruk yaki
एस बीरेना हाइकिबदा लमदम अमा खुंगंग अमा पुन्ना चौखटपदा अखोई खुदिमंगना होटनामिनबा चंगी थोंग मानना पुन्ना चटमिनद्रबदी चौखटपा लमदम अमा पुरकपा ngamloi हाइकी नंबा की यागदबा सिंसे मसे अदु ओइनबगी तमक्ता अखोइना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन हाइजना हनक्ता इंडिया गवर्नमेंट की काई नजरिबा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मखादा महाना भारत खुंगंगी नुपीसिंग खुंगंगी नुपासिंग मखोइगी मथबकसे अखोइ फजन सुहलसी आइदगी तमक्तनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना मोइजिंग मीना बाजार की मैरा पाइबी सिंगा लोइनेना मोइजिंग अवांग लेकाइदा थिबो हुंबा की तबक चथबदा मोइजिंग अवांग लेकाइदा लैबा मीना कौबी नुपी अमगे युमदगी एसपी कैप्सूल सहुमतरा N10 टैबलेट चामयांखै चरु WY टैबलेट यांखै अमदी इलाइक बोतल मरीगा कोनना फारे हाइरी रिम्स हॉस्पिटल दा मपुरेबा लेकनबा ngamdana लेखिद्रबा मटुंग मयुमदा पुरकपगी लंबीदा ट्रक अमना थोमजनबदगी लेखिद्रबगी लोइनबी अमदी माकी था मापन तंगाइबा मसानुपा लेखिद्रबा मटुंगदा मखोय अनिगी अवांग सेकमाई पराव लेकाइदा लेहौरिबी मसानुपी अनिदा लायंस क्लब ऑफ इम्फाल सेंट्रल की थौमी सिंगना सेल अमदी असा थकी मतेंग पांगख्रे लेहौरिबा अंगांग अनि अदु हौजिक लेकाइ क्लबना यंगसनबगी थबक चछरी लायंस क्लब ऑफ इम्फाल सेंट्रल की प्रेसिडेंट फुलेंड्रो न फोंदोरकपदा ISTV न्यूज दा अंगांग अनि असिगी पाव थेंगनरुबदगी मखोय अनिगी दमक मतेंग पांगबा लाकपनी हाइखी ना मखोय अहुमना लैगिद्रब मतुंगदा पीइबा मचानी खतंग आइहोबा अदु कोइना ISTV की थोंगदगी कोइना खंजबा मतमदा अंगांग सिंगसिनि यामना नुंगाइतना कपद उरगा अकोई लाक्चरीबा कोई लायन क्लब ऑफ इम्फाल सेंट्रल दगी लाक्चबनी अकोई क्लब की मेंबर यामना लेजबदी नते अकोई मयामना अंगम खतंग खाइजरगा हारिबा लैगिद्रबगी मुंगसिदा अकोई करि मखरा ngamjaba खरदंग डोनेट तौजगेना हाइजबनी डोनेट तौजगेनासु लाक्चबनी विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग दलाइबा रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनाम की महरोई सिंगनांगासी कॉलेज ससिकी गेट वकन मिफम चछखरे वकन मिफम अदु ओजा खरना महरोई सिंबु कॉलेज कादना सर्टिफिकेट खक्तगी खंडुना महै तंबनी हाइना फोंदोकिबबु यरिंगदबु उटुना वकन मिफम अदु चछखिबनी महरोई नुपी अमना फोंदोरपदा ओजा खरना महरोई सिंगदा मराल सिबु यानिंगदे सिरगलिबा मराल असि अथुबदा हंदोक्त्रबदि महरोई सिंगना क्लास बॉयकॉट अमदि एग्जाम फावबा बॉयकॉट तौरप याय हाइकी लो हाइबसे इसेंशियल होइबा अखोइगी लाइफ ता खंगदबा यादबा अखोइगी समाजसिदा चटनरिबा कानूनसिंजे खंगदबा यादेबा मितुना अखोइ तम्मिनेबा तम्बसिदा अखोइगी ओजासिंजिना अखोइबु क्लास यावदे मयामसे ब्लेम तौरतागदी अखोइगी करियर सिंजे छात्रसिंजी करियर सिंजे मांगिबा तारे अदुगा मीसिंजिनासु अखोइगी पब्लिक सिनासु अखोइगी लो तमिबा छात्रसिंजे केमता रेस्पेक्ट तौरय हाइबा रेस्पेक्ट तौरयबा अदन ओजासिंजिना थुबा मतंगदा अखोइगी जस्टिफिकेशन पिबियु ओजासिंजिना केगुमा अखोइ क्लैरिफिकेशन पिरक्तरबा अखोइ अकन खोंगजंग चंगसनगनी स्कूल की थाक्ता मिजल्स रुबेला वैक्सीनेशन कापगी थबक सिंग लोइसिनख्रबा मतुंगदा लेकाय लेकाय द लेरिबा अंगनवाड़ी अमदी हेल्पर सिंगना हिदा कापगी थबक चथबगे सरक अमा ओइना ngasi कैसामपाट अहिबम लेकाय कैसाम थोंग लाइसोम लेरक अमदी कैसाम थोंग मोरांग निंगथौ लेरक की ओइना ngasi मोरांग निंगथौ लेरक त लेबा सना जन्मस्थान क्लब की संगलेन द पांगचोखरे वैक्सीनेशन अदुदा अंगांग पुन्ना चनिरोंग की मथक्ता टीका थादोखी Rotary Club of Imphal amadi Rotary Club of Polo City Imphal na Health Department ka khusamaduna ngasi measles rubella vaccination campaign Porampat laiba Sacred Heart School da pangthokre National Food Security Act ki agent singi masa masa gi phangpham thokpa margin money ngasi Bisnupur Kendra gi oina Kendra sigi manung delariba kha posang mam mayale kaida District Supply Officer Aribam Gopendo Saramana agent singda yanthokre हौजिलो चलपदा मरुबा पाव अमहने पिजरी इम्फाल मोरे लंबी सेमनबा भारत सरकार न रुपा करोड़ लिसिंग मसा ट्रुक सैंक्शन तौरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेना फोंदोखरे हौजि पावगे नदी आईसीवी ने पिजरी मणिपुरी पाव मतंग सलोजरे मियंग ताबिरबु सिंह ममुकाना खुरुमजरी